Manje uthi kwenzekani? Izolo uyafika ke lo mfundo yabona futhi ke angikhombanga ukuthi izolo uthe mayifika Umqgilazi. Angifunanga umkhomba ukuthi umuntu mhlambe engimazi yabo. Ngimthetheze nje. Wonke nje ama-customers ozothela la. Azange ngimnika lelo side lelo ngimkhombisa ukuthi ngiyamazi yabona umuntu onjani. Behamba ngemoto ukuxola nje kanti uhamba ngemoto. Bengiqola nje uhamba ngemoto omunye umfana oyi-traffic cop. Okay. Yabona. Mayifika ke lapho hayi angithi ulokhu njani u100 hayi vele angithi uyazi vele emagarage isethe kanjani hayi ngufake leyo ngaleyo ngibuthe ngilanda umshini hayi ngiswipe mangiswipe hayi ingabi lokhu njani ikhadi leli lingafuni ukukhipha imali ngiphinde futhi ngithi hayi ake zame u90 yabo. Ngibe nesineke nje naye yabo ngibe nje nesineke ngizama u90 hayi wenqabe futhi u90 ngithi hayi ake zame u60 sibo kuzowenzakalani hayi sizama u60 na wenqabe ngithi hayi azama lokho njani u50 ayinamali hayi uvumeke u50 yabona ma uvuma ku50 hayi le ndoda le ngibuza ukuthi manje imali yami enye injani ethi wemfowethu yazi manje ihlazo-ke leli lenzakalayo ngibuza ukuthi ihlazo kanjani ihlazo elana ngobani yabona uxakeka kokukhona nazama ukuthi ukhulume nabantu laba la emotweni ukuthi hayi iy'ntombi lezi engihamba nazo so akufanele ukuthi ngibone ukuthi anginamali ngithi hayi-ke mina ngifuna imali yami yabona hayi imali uzoyiletha yena uhlala la ehostel eHlanzeni uzokunika imali uhlala kwaSokhela ngazi uhlobena kanjani abantu bakwaSokhela hayi ngimukele lokho ngoba phela bekunezinye izinto nje vele bezingidinile nami ngabona hayi futhi ukuhlupheka kuyezwana hayi ngimdedele ngithi ngoba phela kusale kwashoda le mali encane uzoyiletha umuntu akayilethanga umuntu imali wahamba kudu kuze kuwe namhlanje ngoba kusebusuku nje akakaze buye lo muntu odeclarelela amakhadi umqgilazi lo uthi ngiza nembongolo mfowethu. Yebo uyena hayi uyena impela manje bengicabanga ukuthi phela wena uyamazi yabona ngoba phela umuntu ophila nabantu. Hayi lo mfana mina okay ngiyamazi umqgilazi kodwa ngikuzwile phela uma ungibuza ku-WhatsApp ngiyamazi kodwa nje akuyena nje umngane akhe nje yabona njengoba uzona sengomeni futhi ke ngikhalisa lapha kwindlaba eyiphika yakosipalukhulu hayi akuyena nje umngane wami ngangiyikhalisa nje ngempela futhi usungisizile kwangipha nomntalapho. Uyabona ngoba wendoda kunjena uzongcolisa seligama lamagciko yabona yena kube mhlawumbe uyini bekufanele ukuthi okay mayiphuma lapha egarage enze make sure ukuthi le mali leshodile uyayiletha ngoba phela izolo futhi ube umuntu engathi ufuna ukubukwa yabona umuntu ofuna ukubukwa lo yitshengisayo ukuthi mina ngumculi. Ngiyabona wakazi uyacula nawe. Akazi ingane ngishilo ukuthi wena ngifuna umkhombisa ukuthi mina ngiyamazi yena mhlawumbe uzibonise nje ukuthi lo muntu lona akanginaki akangibuzi ngalutho hayi azange ngifune ukumfaka lo mqondo ukuthi hayi wena ngiyakwazi umqgilazi kanjani ngoba phela mawuze emsebenzini uzoseza ikhathi yami afanele siphathele futhi ke mina ngiyenayo umuntu engahle ngiphathele umqgilazi yabona umqgilazi sayifanela nje nami. Hayi ngiyakuzwa ke ubona umuntu oyizabona manje mina phela ngiphatheke kabi ukuthi manje ngizowethana nemoto ngingenamoto mina ibuhlungu leyo nto leyo yabona ibuhlungu futhi ke manje ibuhlungu ukuthi yena ngapha uyiciko umculo Kamaskandi nje umkhulu kangaka nje uyabona befanele ezama ukuphesha lelo hlazo lelo ehambe ke phuthume ke kulabo Sokhela ke yophaphatha kubona ebukisa imali ukuze phela igama lakho lizogezeka yabona. Usokhela ngoba yona imali le ngiyayifuna imali ngoba yena uyaphapha le yampana lo uyaphapha manje. Hayi wabusokhela ngithi vele nje ngithi akhumbula nayi fortune lengangisho ukuthi walokhuza babethi bayinika yena le ihamba umthandeni lesilva yokuqala kwakuyikasokhela phela le moto leya
nakho nakulo ezekhala-ke ezilokhuza-ke ezeguqa ngedolo phansi kwasho ukuthi-ke lo wayesenelayisensi yakandaganda ngalesa sikhathi kusho njengoba hamba ngethezi-ke angazi noma kusho ukuthi ilayisensi seyikhonani yabona. Hayi ikahle kahle leyo mbhemu uyathanda ukubukwa yabona ngoba ngizile nje indaba enye kuthiwa warobha umfana kwaZulu okuthiwa uphakamana zange ngibhadale u-900 wakhe naye uyakhala. Owani futhi lo khaliswa uZulu manje u9 ukhaliswa wawu ubemdlalela phela isiginci thena. Oh sisijwayele ukukwenza hayi sesotalabha kahle-ke gazi thina hayi ngiyakuzwa mzala hayi wena ukhiphani nike wena awukhiphi wena izitha zakho ngizoshaya izitha zakho ngiphinde ngishaye wena ayi madoda Petrol hey awuthandi nje nawe uyibeka gazi nawe uyafana nje naye lo usethu madlebe ka-anti ngomzala kulungile ngoba ngisemsebenzini. Okay mfowethu nakho Dunenzondo wena udlala ingoma yami kodwa unomoya